guys, welcome back to my YouTube channel. So tini ni vlog hangkai na sentini birthday party o thana nai tongo tabuk sarik ni 7:30 ungi tongo hangkai I think sang 8 rogo thanai hangkai ani kupui botongo tai charai ebini babu hangkai amo je sang je birthday thangi tongmani amo hangkai ani husband ni bini friends seklayo ni birthday I ham. Bumong hangkai I ham hangkai amo no bini no birthday sang bon birthday wa thanai hangkai abo no tini ni vlog nai tong di ta charai tam phunu bi tong orange juice. This is not orange juice. Amo mango juice. Or mango sanam jak mu gedana mango juice. Papa yang ithang kana tong oh tong ta kisha tong birthday cake. So hiram do so tini ni vlog ani nai tong di bye bye. So ang reading ithang ka mane asake kolomo makeup roku no phano khaina musungya but taphono kisa no khaina kha tai hi jeans by onko tamkamo salwar kan khang tini kolom suka itna garmi क्यों why wati why rakhe bus chakhamo but wati bawaya kolom suka somalayena दे थाने को दो हाँ हो जाएगा. चलो अभी हम 3 जन बैठ के जा रहे हैं. वीडियो बना दिया. So ये संसोक पाई क्या बर्थडे पार्टी वो ताई ये बिश्नाओ आचुगुई तंगनाई बोनो बर्थडे बॉय क्लास 1 में पढ़ी तंगबो एक्चुअली ताबु बर्थडे पार्टी पाइना सनाई क्या 8 ता नि पढ़ी तो सोगुई योंकाई संग लास्ट तंगमानी nó bui trong bộ tatang hai card मैं तो लिपस्टिक नहीं लगाया मैंने लिपस्टिक लगा हे भगवान so sung thangkai no mai rok chakha a mai chamane no ang tisai manliya he tabo khai ai no kisi sa kwai chai thana nai tongo mane kwai phatei tabo sung thangoi tongo mai rok chabai kha last to kwai rok chakha खत्म हो गया अभी हम जा रहे हैं गुड्डू दिखाने में ना शर्म आ रहा था मैं सब बताऊंगी कलाई ना वॉइस से बताऊंगी लमा हम या so sang birthday ni nogo sokpai kya angkai birthday ni 10 ta rogo sokpai kya na hall ni angkai tabu khai 11 kam na nai tongo angkai thuna muchung suka singkaru thusinai angkai tini ni vlog or no ang end khaisinai malayan next vlog.